Unité de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi. No, it's fun. It just adds to the excitement. It adds to the focus. I was sitting on the bench and I heard your voice come up on the... Nyakwigendera igihangange ubu wabaye legend Kobe Bryant wazize impanuka y'indege mu bihe byashize. Numwe mu bakinnyi bakoze amateka akomeye muri NBA akaba yarazwi ku izina rya Black Mamba. Yihaye ubwe nyuma y'ibibazo yaramaze gucamo ashaka ko rubanda bamubona mu yindi shusho itari bamubonagamo mbere. Ese ni ihe nkomoko cyangwa se Black Mamba ni iki? Byavuye hehe? Ni umunota w'ubwenge. Mu mwaka wa 2003 ubwo Kobe Bryant yakinaga muri Los Angeles Lakers, yariwe mukinnyi wari hejuru y'abandi mu mikinire muri shampiyona ya basketball muri Amerika izwi nka NBA. Yarakunzwe na benshi ndetse n'abafana bandi bemeraga ko ari we mukinnyi w'umuhanga muri NBA kurusha abandi. Muri iki gihe yafashije Lakers kwegukana ibikombe bitandukanye. Gusa ariko ibyo yaramaze kugeraho byose byaje kuzamba ubwo uyu mugabo yashinjwaga n'umukobwa w'imyaka 19 ko yamufashe ku ngufu amujyana mu nkiko. Bryant yaraburanye agirwa umwere n'urukiko, biba ngombwa ko yicarana n'umukobwa wari wamureze barumvikana, ibirego birarangira. Izina Kobe Bryant yari yaranditse ryari rimaze kuzaho icyaha kubera ibibi n'ibi birego byose yararezwe. Ubwo yafashe umwanzuro yiyita rimwe mu mazina y'ubwoko bw'inzoka izwi nka Black Mamba. Impamvu nyamukuru yatumye Bryant yita Black Mamba ngo yagira ngo abantu bamubone mu yindi shusho itandukanye na Bryant wari umaze kwambikwa icyasha cyo gufata ku ngufu. Aganira n'umunyamakuru w'ikinyamakuru The New York Times mu mwaka wa 2003, Kobe Bryant yavuze ko kugira ngo yite Black Mamba ari ukugira ngo atandukanye ubuzima bwe mbere yo kuregwa ko yafashe ku ngufu agatakaza ikuzo ndetse na nyuma yuko agizwe umwere n'urukiko. Mu magambo ye yavuze ati, kwiyita Black Mamba nagira ngo nkureho urujijo no kwiyitirira abantu babiri batandukanye. Bryant warezwe gufatwa ku ngufu na Bryant wagizwe umwere bikagaragara ko yabeshyewe. Nagira ngo abantu bajye bamenya gutandukanya abo bantu babiri. Kobe Bryant yahaye uburemere izina Black Mamba aranarimenyekanisha. Ni nyuma yuko ubwe n'umufatanyabikorwa we bakoranaga icyo gihe ari we Nike ndetse n'ikipe ya Los Angeles Lakers bateguye irushanwa ryo kumurika impano z'abakiri bato mu byiciro byombi mu mukino wa basketball baryita The Mamba League. Haciye igihe gito Kobe Bryant yahise ashinga ishuri ryigisha umukino w'intoki wa basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aryita The Mamba Sport Academy. Bikaba binavuga ko yagize impanuka ya kajugujugu agiye gusurira ishuri. Asezera ku mikino wa basketball, uruganda rwa Nike rwakoranaga na Kobe Bryant cyane rwahise rushyiraho umunsi wo kuzagera umuzirikana bawita Mamba Day. Bahise banashyira hanze inyandiko igira iti, yari umwe mu banyamuryango twakundaga mu bagize umuryango wa Nike, tuzamukumbura cyane. Bandika Mamba Forever. Ngiyi inkomoko y'inyito Black Mamba kuri nyakwigendera Kobe Bryant, ikirangirire mu mukino wa basketball.